Ipfundo ry'ikibazo cy'uwitwa Janine cyangwa mwamenye nka Kaboyi, uyu ni rutayizamu ukinira ikipe ya Yanga Princess ariko akaba n'umunyarwanda kuko aheruka mu ikipe ya Rayon Sport, gisa nk'icyamenyekanye. Ipfundo ry'iki kibazo rero ngo rimeze rite? Ipfundo ry'iki kibazo ni uwitwa Ansira. Ansira uyu nguyu akora muri Ferwafa, ashinzwe umupira w'abari n'abategarugori muri iriya nzu ibarizwamo inafatirwamo ibyemezo byinshi by'umupira w'amaguru mu Rwanda. Uwo Ansira akaba ahagarariye umupira w'abagore cyangwa w'abari n'abategarugori muri iriya nzu ya Ferwafa. Reka noneho iki kibazo tukinjire mu mizi, wumve uko biteye ndetse wumve uko bihagaze. Uyu Kaboyi ikibazo cye cyazamuwe nyuma y'uko yitwaye neza ku mukino wahuje ikipe ya Yanga Princess n'ikipe ya Simba Queen Derby y'umupira w'amaguru hariya mu bagore mu gihugu cya Tanzania, maze uyu Janine yaje kubatsinda igitego cyiza cyane ku munota wa 50, ari nacyo cyatandukanyije impande zombi, birangira ari igitego kimwe ku busa cya Yanga Princess ku busa bwa Simba Queens. Abantu rero bahita batangira kwibaza impamvu uyu rutayizamu atifashishwa mu ikipe y'igihugu y'Amavubi y'abari n'abategarugori kandi abifitiye ubushobozi n'abahari abarusha. Reba nk'ubu ngubu mu mukino ishize ikipe y'u Rwanda y'abari n'abategarugori batsinzwe n'igihugu cya Misiri ibitego 3-2, igiteranyo cy'imikino ibiri yose, kuko umukino ubanza hano mu Rwanda byaje kuba birangira ari igitego kimwe ku busa cya Misiri, maze bagiye mu Misiri banganyirizayo ibitego 2-2. Mbere ya byose, nimba utaribuka kunkandira subscribe, ibuka kunkandira subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru nkugezeho ya buri munsi. Nimba warayikanze warakoze cyane kandi ujye uhora udukurikira kuko ni ingenzi cyane. Nawe rero kaze neza mu muryango wacu, nimba ari ubwa mbere ubaye hano wibuke kuza kuba ukanda subscribe. Rero ikibazo cya Janine giteye gite? Uyu mukobwa ukina muri Yanga Princess magingo yangaya, bivugwa ko mbere iyo kwerekeza muri ikipe ya Yanga Princess yaravuye mu ikipe ya Rayon Sport, ariko mbere yo kujya muri Rayon Sport yaravuye mu ikipe yitwa Inyemera. Ikipe yitwa Inyemera presidente wayo ni uyu Ansira ukora muri Ferwafa, akaba ari nawe nyirayo. Rero ngo ajya kuza mu ikipe ya Rayon Sport hari amafaranga bivuga ko atigeze ahabwa nk'aya recruitment ava muri iyi kipe yakuriyemo ajya mu ikipe ya Rayon Sport. Ibyo rero ngo byaje kuba bitera umwuka utari mwiza hagati y'uyu mumama ndetse n'uyu mukobwa ukina umupira w'amaguru wabigize umwuga, bituma bivuga ko nta hantu na hamwe azigera agerana uyu mumama. Uyu Kaboyi cyangwa Janine yavuye mu ikipe ya Rayon Sport ahembwa amafaranga 250,000, magingo yangaya mu ikipe ya Yanga Princess ahembwa inoti 700,000 birenga. Akavuga bati se uwo muntu utishimira iterambere ry'umwana w'umukobwa, ubwo ni byiza ko yaba ahagarariye uyu mupira w'abari n'abategarugori muri iriya nzu ya Ferwafa. Magingo yangaya uyu witwa Janine Kaboyi ahakina muri shampiyona ya Tanzania y'abari n'abategarugori afite ibitego 8 mu bitego 2 mu mikino igera kuri 7 amajije gukina. Urumva ko impuzandengo ye yo gutsinda iri hejuru cyane. Andi makuru akavuga ko ubushize ubwo yahamagarwaga mu ikipe y'igihugu akaza gusigazwa nyuma agasorwa muri kampu y'ikipe y'igihugu, bivuga ko ngo arwaye ibicurane. Iyi kipe ihamagarwa yari yahamagawe n'uwitwa Rwaka Claude, uyu ni umutoza w'ikipe ya Rayon Sport y'abari n'abategarugori. Maze amaze kwihamagara uyu mumama witwa Ansira aza kujya muri Ferwafa avuga ati ikipe y'abagore ntabwo yatozwa n'umutoza ufite lisanse B yonyine. Urumva ko ari ibintu bigayitse cyane, niko guhita bazana witwa Kasambongo Andre, maze bamuha iyi kipe y'abari n'abategarugori, abari nawe uyitoza aza no guhabwa kontra. Uyu mutoza ahawe iyi kipe yeretswe abakinnyi bari bahamagawe n'uwari wamumajije witwa Rwaka Claude, avuga ko nta kibazo rwose yabakoresha. Uyu mugore witwa Ansira ngo yaje kubonamo uyu witwa Kaboyi, aza kuvuga ko uyu ariwe mukinnyi adashaka. Niko guhimba ikinyoma kivuga ko uyu mukobwa ngo arwaye ibicurane ndetse bimwe bibi bya hatari, aricyo gitumye ahita
gukosorwa muri kampu by'igitaraganya kugira ngo hatagira undi mukinnyi yanduza. Byaje kwibazwaho na benshi ndetse hagenda hahimbwa ibihuha byinshi bivuga kuri uyu mukobwa, gusa nyuma uyu mukobwa yaje kujya hanze avuga ukuri kwe, avuga ko nawe atazi ikintu cyamusohoye mu ikipe y'igihugu y'abari n'abategarugori kandi yari abifitiye ubushobozi. Byaje kugirwaho impaka henshi kandi ibibazo biba byinshi, ariko ntawamenye icyo uyu mukobwa azira. Ngicyo rero icyo umukobwa azira, nuri muri Ferwafa utamwifuza ate se uyu mupira wacu wa Munyangiro uzagera he? Nta icyo ni kibazo nibaza.